to tell us that this is the program and we better get on with the program because there's an upgrade, and you talked about why there was need for such an upgrade. Perhaps you could just give us a reminder of the upgrade and the benefit thereof. Ke a leboga mme tota hela go re ikgakolle ka gore ne re se re skile ra bua ka lenaneo le token identifier rollover re bua ka lenaneo le ka lone re shahatsa maranyane a dimithara tsa motlakase tsa prepaid ka puo ya sien re ka re upgrading the software and the prepaid meters mme ha re token identifier rollover ha re ntse re reka motlakase jana mo re go bitsang thata re go tlwaelesegile ka go nna re di units mo systeming go na le maranyane a ileng gore one a re balla gore ya ka ntse re reka yana re reka token ya ntla ya bobedi ya boraro a tempa gore o rekile ka letsatsi lehe o rekile ka nako mang so ha ka ntse a dira yana a di bala ke ka ha di harologanya ke gone mo re token identify di ntsitse ke tsone token mme ha re roll over maranyane a yanong a tla tiriso ya one a tla bokhutlong a wela mo go 2024 ke sone se re bonang gore go tlhokagala tota gore re a shahatse re tswe mo go a magologolo re tswe mo go a masha ka gore ha re ka se ke re dire yalo batswana ba go iphitlhela le gore yanong ba nna mo le hihi emma gore ka sekgwa maranyane a leng gore a ntse a dirisiwa they've reached end of life emma go ntse hela ja emma mme go mo sebakeng sa gompieno o ka re bolella gape gore le tsamaya ha kae te sala ka le simolla ka di 8 tsa ga April re ha kae gompieno kana maikarabelo ne la hile rona re le batswana gore re change di mithara re tsamaya ha kae a mme ra retsa re dirile ya ka le re kopa kana re dira ja ka le re kopa segolo bogolo jang ba ga borone ka ne re simolla mo ga borone emma ka jalo tota my colleague like us tsa buile re simolotse ka di 8 mene ra simola ka one mahelo a tshwanang le bo ga borone ha re lebelela di number tsa rona mo sebakeng sa gompieko ga borone re setse re le go bo 85 mahelo o tlana simolotse mo bekeng yone ya di 8 o tleka go fela ya la ba setse ba tsamaya go more than 60% ga borone e lena a ileng gore o kopele ka 85 ha re lebelela lefatshe lotlhe ka bophara gore tota mme o tle mahelo a re setseng re a dirile re lemoga gore re tsamaya go 35% yes re ka tswa re dirile bontle jalo mme go na le di challenge tse di dirileng gore re be re goroge gone fo gongwe re ka simolla go bua ka di challenge ha ke gakologela sentle mama just how le ha ba dire ka rona ba go emetse ba le bantsi kontle kwa ka dikgang tse ne le gore ba tlhalosa gore ke a reka ga di nomoro di tshwanetse di tswe di le tharo ke di tsenye ka bo hehu bo rileng mme o ka re nna ha ke tsenya ga go tsane sentle mme bile o ka re number e tla ile ngwe hela go na le tse tharo dikgwetlho tse re buang ka tsone tse a ntse ke tsone dikgwetlho tseo kana go na le tse dingwe gape tse leng gore di teng ha re bua ka rollout dikgwetlho tsone tsene re kile ra bua ka tsone mmale tsene batswana ba ntse ba ngorega ka tsone ke tla re ke tse mo gompienong re ntse re buang ka tsone the same challenges mme gone yaanong go na le ka ha re ditokahaditseng ka teng go le ka go ka baakanya seemo ke rata ke tsamaye ka tsone hela ka go dinangkola kgwetlho ya ntlha e ne re nna le yone ke batswana ba reng ke tswa gore ka motlakase jaanong ke tshwere pampiri ke ena le dithokene tse tharo ga ke itse gore ke ira eng ka tsone mme re ne ra ruta batswana thata mme ke tla rata go ipoeletsa gape mo gompieno ka gore go santse go na le ba ba kgonang gore bo ba botsa gore ke irang ka dithokene tse dintsintsi dithokene tse hela re ka bua le batswana kana re ba gakolle gore ha ba tswa go reka motlakase di tla tswa di le tharo jana ka tlwaelo ba nna le token e nngwe hela kana di units tse dingwe hela di na le di number di le 20 mo gompieno di tla bo di le 60 gore bo 20 ba tlhomagane ba le bararo ya no re ba gakolla yalo gore ha ba di tshwere dintse jalo ba di tsenye mo metering ka go tlhomagana ga tsone in the same sequence ya ntlha hela yalo ya token ya ntlha e tla bo ile butso yalo go key change token 1 ba tsenya ya ntlha key change token 2 ba tsenya ya bobedi key change token 3
ba tsenya ya boraro ke yone di-units tsa bone emma ke sone se ba tshwantseng go se dira ka di-token tse tharo tseo emma mme yaanong go bo go nna le kgwetlho e batla bong ba re di-token tse tharo tse ke le ka go di tsenya mme meter wa me wa di-rejecta ke hela gore ga ba di tsenye go ya ka ha re ba gakololang gore ba di tsenye ka teng go na le tse di tlhokanang le speed speed e le hela gore speed in between the tokens gore go di tsenya hela token o e tsenya hela ya ka o tlwaetse go tsenya token ya gago hela ha o hetsa go e tsenya 20 numbers bore enter mme yaanong kgang ya speed e tamo goreng gore yaanong o enter ya bobedi ga go a tshwanela gore go nne le break in between these two tokens key change token 1 le key change token 2 so ga ba tshwanela go nna le break ha gare hela ha ya ka o sena go tsenya token ya ntlha o bo re enter re itemogetse gore batswana ba sena gore enter ba simolla ba le ka go bala pele gore mithara o kwadileng kana ha gongwe ba simolla ba tsaya ditlotlo pele he yaanong ga e kwale re accept ke bona number e ke sa itse ba tlhokomologe number eo ba tsenya token ya ntlha hela bo ba re enter immediately ha ba sena gore enter bo ba simolla ya bobedi ha ba ka diega yaanong e boela ko morago ke kopa re bue ka ha o simolla ka gona ka bohego je re tshwanetse go tsenya di-token ka bone o rile gona le di-metera dingwe ke motho a batle go itse gore ha re gona le di-metera dingwe ra itse go na le mo go nyenyaneng ga gompieno mo go nnang go plaketse ruri mo motlakaseng go na le mo go nnang mo lebotaneng a ke di-metera specific meters di ya ka gore ke tsa sebopego dihe kana ke metera hela mongwe ka maswabi hela e le gore go ntse jalo mme re itemogetse gore di-metera tse e leng gore di batla tota o entera di-numbera tseo ka sepidi se se rileng ke di-metera bontsi jwa tsone tse di mo ditoropong ene di-metera tsa teng ke tse di simololang gantsi thata ka 140 so re tsaya re ga re ntse re atoseletsa rollover ya rona mo dikgaolong re tla seke re nne le mathata a mantsi a speed mo issuing ya speed mme ke motlatsa go na le tse di simololang ka 140 tse dingwe di bo di hitela di re 1402 di bo di kwalwa go te intake ba ta bona di na le go ko intake ha godimo ke tsone tse e leng gore di tsentse batswana hale mme ne re santse re bua ka tsone dikgwetlhone ke batla gore re tlhatswe ya gore metera ke ohe a re buile ka metera wa di-token tse tharo le gone gore gongwe ga ke itse gore ke di tsenya ka bohe ho bohe dikgwetlho tse dingwe tse leng gore di teng ha ke gakologana sentle go na ba ba neng ba re nna ke rekile motlakase mme ke bona token hela engwe hela go na le ba ba reng kana mme ha ke dirisa bo dibanka dingwe jalo ke reka ha ke kgone go bona motho a batle go itse gore gone hong a ro ba ka ntse re tsamaya ka e mo leng gore ga o kgathelesa gore ke reka kae ke bona di-token tse tharo ha ile la ntlha ke reka okay re ne re na le kgwetlho eo e leng gore ha batswana ba reka go tswa token e nngwe hela ne le bangwe ba rona some of the retailers jaaka ha o reka through FNB online mme ha o no reka through FNB app la nthane tswa ile nngwe hela mme mo gompieno di tswa di le tharo nkare eo e ba ka ntswe mme yaanong FNB gape e na le USSD number e leng gore ha o reka ka yone e ntsha token e one mme go nna le message yone wa gore dial this USSD number gore o kgone gore o retrieve di-token tse pedi tseo tsa key change tokens yaanong re itemogetse gore go lo mo ga go simolola o bala di-message tseo go lapisa batswana motho o e tsaya hela ba ntse a bona gore gate dial this number gore o bone di-token tse dingwe a e tlhokomologa e be e le gore o leletsa ko BPC mme go ntse ga gona molato kana ke di-customera tsa rona mma ha ba sa kgona go thusega ka FNB ba tshwanelwa ke gore ke matshwanedi gore ba itshwaraganye le rona re kgone go ba thusa ka tsela e re ka ba thusang ka yone ka boheo go na le ba ba tlhalosang jalo gore bone ba rekile di-units mme ba di rekile gabedi ha ba di rekang gabedi ha ba tsenya token o kare ya accepta ya bobedi hela ya ntlha ya e gana ga ke tsora ke sengwe se leng gore la se utlwa le lona sa tla go lona ke tla kopa gore ke heleletse ya FNB ke be ke letala mme mamaja a tlatsa mo go ya bobedi eo ko FNB re improvile re bereka thata le bone
and ha o sa kgone go ba tshwara mo numbereng ya 370-6262 a ile gore ha wa nna le di-token tseo tse pedi o ka ba tshwara mo numbereng eo mme jaaka mme Mamaja sa buile gore kana di-customer tseo le rona ke tsa rona o ka re tshwara le rona ko 0800 600 147 toll free number ya rona mme jaaka a buile tota re ntse re bereka le FNB gore go nne motlhofo gore motho la batla go bona di-token tseo tse pedi a ska na mantsa a boela ko history e be le gona ka e bona mme tsone hela mo USSD ya FNB you are able gore o bo o bone gore di-token tseo ke dife ya lebo gongwe re nankole mma USSD number eo ya FNB in case motswana gongwe a go ka diragala gore a ba sa e bone sentle mo receipting ya gagwe kana mo messaging ba ka itseela ke *130 *321 hash *130 *321 hash e tla banela di-token tse dingwe tse pedi mma re boela ko go ye nngwe o buang ka yone re itemogetse kgwetlho eo mme re lemogile ka mmithara mongwe ha nne go kgonegile gore gongwe ka bo re tle go di supa ha ka bone re di bontsha batswana go na le mmithara wa ba tla bona o kwadilwe go te conlog mmithara wa conlog ke tse di ko magaeng ke tse di ko magaeng se o tabo kwadilwe go te conlog ga godimo ha o reka wa go ntsha go tswa di-token tse tharo mme ga go ka iragala gore o tsenye di-token tse pedi tsa ntlha key change tokens ya ntlha le ya bobedi e be converter meter o bo sa tsenye di-units tsa boraro token ya boraro o bo wa go reka gape o bo ta o tsenya yo tswang go e reka ya go tsena ka gore meter o setse o convertile mme ya ka ha o tsentse ha o tla o re o tsenya ele ya gana meter ga o sa tlhole o e recognize ya no se re ka se buang le batswana hela re ba rotloetsa gore ha ba tswa ba sena go reka di-token tse di tswa di le tharo ba se ka ba tswelela ba reka motlakase gape up until ba thusega gore ba tsenye token e ba e rekileng e duleng le di-key change tokens jaanong ke dirisa conlog kana ke go gae e tsere token tsa ntlha tse pedi tse di changeang system ke palelwa ke go tsenya token se raeng a 5 pula wa me wa mpoela go na le ka ha le nthusang ka teng gore 5 pula o ke helele ke motsentse ke bone dipone emma go na le ka ha re ba thusang ka teng batswana kana ba dirisi ba motlakase ha go ntse jalo re ya go busetsa kana ra go refunda kana re go generatela token e nngwe ya same amount mme ga re dire jana re se re itlhomamisetse gore token eo ka nnete ga ya tsena ko metering wa gago gore re lebelela ka ko systeming re bo re bo ra go lebelela ka ko metering wa gago gore a ga gona go pega token e tseneng teng emma go tsaya lobaka le le kahe o tla ya raba le ke buang go tsaya lebaka le le kahe gore le itlhomamisetse kana no ke mo le hi go tsaya lebaka le le kahe gore ra ke re betsu ke na le bothata e be le dira ditlhomamiso tsa lona e be le inetehaletsa e be le kgona go nthusa ramatu mme di-improvement dingwe tse re di dirileng re ne re itemogela gore go na le go tsaya lobaka gore o bo tsene mo call centereng ya rona ka gore go ne go na le batho ba le bantsi re setse re dirile gore mo di-WhatsApp group mo WhatsApp ya rona ya BPC ha o tsena mo teng o reporta fault go setse go na le option e leng gore e dedicatetswe to deal le issue tsa TID rollover le fa o ntse o leletsa number ya rona go na le option e re tsentseng ho gore o kgone go e tlhopha o bo directiwa to team e leng gore it's specifically looking at the TID rollover ka jalo re tsa re go tla nna bofefo go na le before mme go motlatsa mme go botlhokwa gore batswana ba itse ka gone go na le di-short codes tse re di dirisang ha o jaaka o tabo re go thusa ka kwano re bua le wena o le modirisi wa motlakase gore re kopa gore o re tobeletse code e be re go botsa gore e supa eng yaanong se o tla bongwe se re ha ka ko e le feedback gone ho
re tabo re ka go bolelela gore nya mma e tsene ka naga ya tsene. Okay jaanong gongwe ga re leng teng ga re bua jalo gore ga borone go le tsamaya sentle re bua ka bo 85% mme ha re bua ka lehatshe ka bophara 35% re bua gore re over re santse re a go ya tolosa re isa mo mahatsheng kra mo mahelong a mangwe gongwe re ka bua ka yone gore re dira jang re bua jang ntle le gore re bua jang le Batswana gone gore ba kgone go ema ka dinao ba direana segolo bogolo jang ka dire se re le dimithara tse di dingalo re setse re di itse gore ke di ha o ka lebelela mo maranyaneng a rona a Facebook le di-bulk SMS ha re ntse re ya go mahelong a mantšhwa re romella Batswana di-SMS gore bo ba itse gore go iragalang ka lehelo le le latelang mo Facebook ntse rona re ira hela jalo re na le di-partnera hela ka o itse gore go na le ba ba rekisa motlakase on behalf of us le bone hela yalo ba anamisa magoko onao mo the next phase re tla re tsena mo go yone mahelo a teng e la hemme ga mo go le mo di roma moemma ra anamisa go gore hela ga go bontsi ba nako o ithela re sa re etse radio kana re bua ba setse ba le go ditirong mahelo a latelang ke ha re tla go bokhutlhomme mahelo a latelang ma a re le mo go ona e leng gore re simolotse mo go yone beke yone re ko kanye ra motswa letlhakane tonota bobonong tutume gantsi le tsabo mme beke e latelang re tabo ya di 13 May re tabo re ya lo mothamaga moshopa ga bane mmadina re tatisa eding kopong odi ka sane metsi motlhabe mme ke rotloetsa Batswana hela gore ka kakaretso ba nne hela ba le malala la so ka gore re ka tla go bone kana kongwe le nngwe mme ha re ntse re phatlalatsa lenaneo le ke a le leboga ke itsamele jalo puisano ya me le mme Moitshepi Majase e le metering and energy management senior engineer go tswa ka go Botswana Power Corporation ana seno siana le ICT infrastructure and operations manager re Godfrey Matumo ba bua ka rona ka thulaganyo e leng gore ba itsentse mo tirisong ya go hetola di metera tsa rona tsa metlakase mme bile a tlhalosa jalo gore gona le di metera tse di dingalo wena ha le gore wa ga go kwadilwe intake jalo gona le leng gore e kwadilwe bo khonlong itse jalo gore gona le thulaganyo nyana ngwe le tshotse gore ga e se sepele kalo e tshwanetse gore o e dire ha o tsenya dinomoro tsa gago mme bile gape ha o dirisa dibanka di tshwana la FNB ha ona le bothata gona le dinomoro tse gore ka re dirisa USSD le gore e teng mme le bona ka ikgolaganya le bone ka maranyane a WhatsApp kgotsa ka go toll free number ya bone gore ba kgone go thusa o tlo kgone go thusega We are once more gathered here with a clear vision and clear purpose